radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia kena sakit teruk. Dia kata qadimtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sakit teruk tu dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabi wajang. Ketika itu aku sakit lorat, dia kata sakit sungguh, dia kata. Qad kada yubtiluni, hampir-hampir sakit tu dia rasa macam nak bawa mati. Sakit. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pergi jumpa Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Uthman bin Abil As ni. Nabi kata ij'al yadakal yumna alaihi. Nabi kata tangan kanan hang letak atas tempat sakit. Sakit dada tak atas dada, sakit perut tak atas perut, sakit tangan tak atas tangan, sakit kepala tak atas kepala. Ambil tangan kanan letak di atas tempat sakit. Wa qul, dan baca. Nabi kata, kalau sakit dada tak tang dada ni baca bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Nabi kata ulang 7 kali. Hadis sahih. Ulang 7 kali. Tang mana sakit pegang bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Baca 7 kali. Uthman bin Abil As yang tengah duk sakit kuat ni, pergi jumpa Nabi. Bila Nabi ajak dia macam tu, dia pun buat. Nabi tak buat. Nabi ajak suruh buat. Awak Nabi tak pernah jampi orang ke? Nabi tak pernah berubat orang ke? Pernah. Tapi Nabi ajak juga buat sendiri. Di makna kita tak selama-lamanya nak bergantung dekat orang bila kita sakit. Bahkan Nabi SAW ajak kita sendiri. Sakit tang mana? Ambil tangan kanan tak, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. 7 kali ulang, buat Nabi kata. Uthman bin Abil As terus buat macam tu. Kata dia apa? Fasyafani Allah. Allah bagi aku lega daripada sakit yang tadinya aku rasa macam nak mati. Dalam riwayat lain pula mai dia kata apa? Dia kata aku terus ajak keluarga aku dan semua kami mengamalkan benda itu dan ternyata Allah bagi kesembuhan kepada kami apabila kami sakit.